January ni som pathum sang ni som ni parukania heavy ai hianin NATO an Supreme Elite Commander General Alexa sa thusoi kan ron soi chong le don ani azawai detail dibin kan soi chong lo nga ma ro chu kan hria tur poi mo chin kha kan ron soi don ani tuna hianin NATO Supreme Elite Commander General Alexa sa kan ti to menga General Alexa sa hepai na soi dan chuani tuna hian Russia China Iran le North Korea te hian US beiturin an thok ho mek ani an thok ho mek ti la thok ho dan turan ngai to mek an thok ho mek khatiang zo han in soi mai la hei hi General Alexa sa soi ani tuna hianin Russia le Ukraine an in do mek ti kan ria chuanin General Alexa sa hian soi dan chuanin Russia hianin tuna hianin a aina sale zo zokin beipuya thaka he beipuya thak na hianin chanpui tu poi mo tak tak pan hian omani chu enge kan ti chuanin China atangin sumle pai andonga hei hi Russia hi namang tangkai khop mai ani ti chona dot le chuanin Iran hianin ral thuam mangin Russia hi an chanpui le bokani hemi mang hian Russia hian Ukraine a beipuya thaka chuan hei a poimo le bok Ukraine border a hian tuna hian North Korea sipaite anin bun mekani anin bun fel to ani ti zokila heta ron soidan chuan hi General Alexa sa soizel ani chuan Russia Iran le Venezuelan oil tankers long oil phur kan ti ang chi ho khamo heng ho hianin Russia hi sumle pai ang chi zong ate khami oil ang chi anga te khani na satakin Ukraine be na ko a hianin atran pui bokani tin General Alexa se hianin a soyani tisonin adanga soirea heta Arctic front chungchang tuna hianin Russia le China te chuanin Trangkopin Arctic waters khami Arctic tuipuya hianin patrolling an nei mekani kha General Alexa sala soizelani chuanin Chinese icebreakers and research vessels are present omje chu hey Arctic vuram tuipui kha vurina khudona ni khang vur kha ti chia tanga ya chu long tho mang kha nan ti chia aminga hanin icebreakers antita khang Chinese icebreakers tele research ti na angchi te kha tuna hianin hemi Arctic tuipuya hianin an oma khang ba kha din China lampang hianin a sipai te an da bokani khami kha General Alexa sana aron report le ani chuan tuna hianin Russia lampang hianin Barents tuipuya hianin aral thuam te hi ates ve mek bokani ti in General Alexa sa aron report le bokani ti chona dol le a chuanin NATO hianin Arctic a mudan chu it is a new front line of strategic competition tuna chuanin Arctic tuipui hi apui mo chodon em ani NATO tante Russia China North Korea le Iran tante hian he wang hi ni ka ring deuh US poina Greenland hi anlak chak em na chan mo chuan tuna hianin hlom thil hlom tak tak oma General Alexa sana report ana chuanin airspace violations omje chu khami ram pakhat boru ka khanin ram dangten an thona te kha an vatir lut lui thina chuanin GPS ate khan vain nam noya chuanin NATO hianin alo chang let ve thawani hetianga Russia te China te North Korea Iran ina thilan vati vel hibo tikham NATO hian alo chang let ve a chan let dan chu initiatives like Baltic Sentry protecting underwater infrastructure and Eastern Sentry integrating air and missile defenses Baltic Sentry lama be puya thaka chuanin Eastern Sentry lama po hianin NATO hianin be puya thak ve bokani chuanin Joint Force Command Norfolk hei hi NATO hianin ASEAN thaso sowa hei hi Arctic le a chevela operation low end tha low thli thaya khatiang low manage tur khan NATO hianin tran akho ve so sowani chuanin tuna hianin Arctic allies 7 of 8 Arctic nations are NATO members excluding Russia ti ania hemi Arctic nation pariat zinga pasari hi NATO member ni na neyan nia heta hianin NATO sonin aya thale zok le aina sa zoka tran ho dan tur kha aduanga khatiang khanin ma ala ve me bokani sonin Sweden adorin rol le ta chia Sweden hi NATO member tharber le athopui tharber ni na langa chuanin Sweden hianin industrial base nei thai mema heta hianin ramven himna atana thilpoi mo tak tak te chuan Ukraine tan te po thil tangkai tak tak te po kha alo ti ve to ni na langa ni hi General Alexa sala soizel ani kan po chopani mi alo ti khain lo thredonia chuan Sweden hi an mani tan hian apoi mo don mema achan chu thil ral thuam siam chona ko ate
Europe aram tam tak te hi apui thei don ni chuwan so ni Sweden po hi apui mo don na NATO tan hian Sweden kha I NATO ina atlon ai na sa zo ka Russia China North Korea Iran te emonia ron tlon thiam phei kha chuanin an boi ve viau don ni NATO po chuanin heta hianin defense challenge om le ani NATO's biggest issue is not funding industrial capacity, getting weapons and munitions delivered quickly. Hey, NATO ramte na anhar san na lian berani. Industry chun nei tha NATO ramte hian mo amaro chu ral thuam le entiran silai mu te ahun taka an mandu huna an mandu zat ang khatiang an nei theilo kha kha NATO ramte boina ber aniri ani tuna chuan tuna hianin Ukraine le Russia anin do watang hianin thil zir chua pakhatan neya chu chunge kan ti chuanin an sipai program ate strategy ate tunlai milzela in herrem apoimo zia ti kha tuna Russia le Ukraine in do watang hianin NATO po hianin azir chua ka ni chuanin General Alexei Sahianin a soilea chuan there is no immediate threat to NATO territory tuna hianin NATO ramte tan hianin thil la lutuk chu a nga lowa a chan chu Russia hi Ukrainian la indo meka ama ero chu Russia le Chinese te tangkop ina Arctic le North America lam na ya activity an lo na ivere nga wang hianin borok hi aso sang thut thei renga ni tin General Alexa sa chuanin a report ani zebra chona khai khom na chuan NATO top general General Alexa sa hianin tuna hian Russia China Iran le North Korea te hi an thok ho meka heng hianin ral thuama sum le pa ya in sum don ton na konga te United States of America USA hi an ela United States aya chung nung zok ni andu ani tin General Alexa sa hian aron report de berani he video hi minute som panga athui ania heti hianin minute sari vela kan ron khai khom ani he video ta na kan han react thei chu ani video le kan i mule theu doni